koja slika. Jel sam se nagledao, ali ovakvu... Odavno nisam, a? Nisam nikad ovako. Eto, vidiš. Bio sam jedan put u Šujici u Venturi ovako iz takovih doma, baš je bilo prekrasno. Ali nije ovako. Ovo je... Jel ove vidiš, ove male i sve... Pravo po onim slikom kad kalendar oni dobijemo, baš ovako, jel da? Ovo je sad za kalendara. Tipane popriši pa da napravimo Isuse, koji onaj mora dobro. Doću više uvijek. Če ja to da snimim, da stavim? Jaj. Jer mogu, gdje sunce pada da ne mogu. To je onaj veliki što je rekao Šico, Srna. Taj vuk. Je fenomenalno. Dobro. Teško je probiti. Ovo je do sada najčešće. Trebamo ući. Normalno ući. Ne vjerujem ja da mi možemo nešto ući. Ježina čovječe. Pa ovako ćemo.
Hoćemo mi proći, nego... Hoće, pomalo. To je tvrdo, da šajbu ne to je sad tvrdo. A je. Šta je tvrdo samo ovo? Prkavim. Ovo treba proći radi snimke. Evo.